Марфа Ивановна Васильева бир бастакы сахана рота таптыр ырыгыта быйыл төрөбүтэ 100 сыла. Марфа Васильева Гран Григорян Локут онна нюргугун оператыгар нюргугун орулун ан бастакы толоротчута болар. Оны теге Евгения Негин, Травиата, Русалка, Нюргун Батур, Сыгый Кырынастыр, Сорочинская ярмарка, онна да атын операларга сүрін партиялар толоротчулар эте. Кине Нюрба районун токос нәһелегер күнсерин көрбүтэ, иете Мария Сафроновна Канаева Майка, эрде огдаба халан кыыгын бейте улатыннар быта. Марфа Ивановна бейт нахтытыгар оға сағын туһунан маннык суруяр. Тыынчы 900 сүрбе бир сыл сайын төрәбіппін, оны мен отыйын бастықы күнінен суруттара сылжабын тух бардыку моммар. Төрөппүттерим түрдүлері сүйі ийтен, булттан, балыктан, бейлерин итинен олар буттара. Ол тәйтем төрүттері. Онтан ием төрәбіт дәребінеті Амосовка ден. Дедушкам отық сормасыналақ, онна мен деменнәқ ампардақ әте. Мен мамам балтын вералын, дедушкам боламыд, сайын айы отық сутугар, мунютугар, онна серпаннан бурдук бұғытыгар үлелер етебет. Дедушкалақ тайым нючалы кәпсетелер әте, дедушкам көк қарақтақ, кугаз бұтықтақ, оңоғынан да улахан көріңнәқ нючы күрдік әте. Тайым әме улахан оңоқтақ кырысыбай көстүләқ ке, кені осколаға учуталдыра. Мен 2 класска тайбар үйрәмметем. Бу Марфа тая Канаев Николай Сафронович бастыкы хомурга сериге баранихен ылжын өлбүте. Бу мин ием Фатима Яковлевна Винокурова Туманова эме тая болар, кені олус ден ахтар нар кәпсирете тайын дядя Коля туһунан. Салгы Марфа Ивановна ахтыта. Бирде сунтарга элгәйеге түспетыл бар бир ағам сыйбыт киһине кытта кепсетихи болла. Кини хая декки дойду оғотоғыну дебитин мен дедушкам Канаев Сафрон дебиппер. Ол Сафроны билебин, кини сунтартын түріттәқ татар дейті. Онан Марфа Ивановна ханагар қазды омық қаны бұк күспұд, ағатын өттінен эбен келер. Ол туғынан манныктен суруяр. Гран Григорян бирде репетицияге неттен сынялаңа кепсети болбутугар эппите. У вас крови явно эвенкийская исти. Он мен тоға инне диетегеттебіппін, вы, Марфа, бледно-белая дебите. Гран Арамович ол сталаннақ кеге чөпчі білбите, мен ағабынан эбенкеме ақсіне ден кепсиллері, онтын эхем кыбырыя ден аттағыте, онон ағабын кыбырыя бағынята дейлері. Күндәдіға тақсар артық кыбырыя артыға ден эбитехі болыр, ол мен эхем артыға. Тынчы 904 сыллаққа Нұрбатаға 2 колхозны театрға үліға керер Марфа Ивановна, онно күкір уыз сүріға суық, сетім быстыта, сайсары, не было гроша да алтын ден, онна да атын пьесаларға ойнабыд. Тынчы 905 сыллаққа 90-га Жукускайга музыкальный театр студияға солистканнан көхер, онна музыкальный училищеға үйреген салгыр. Бу манна мия улахан конкурс ахан кирбите, ол сағана Жукускайтан үрдүкі қамығыя бүлі бөлік орайонларынан сылжан таланнақ эдер ытчаты көрен сүмерден талаттабыд. Ол қамығыяға баллар әбет композитор Марк Жорков, балетмейстер Каренин, суруятчы Николай Заболоцкай, келлер барбыттарын кенне телеграмма келбет. Нюрба, театр Решетникову, копия Васильевой. Васильеву отзываем Якутск, запятая, рекомендуем вам Мушникову, телеграфируйте свои соображения. Начальник культуры Сюльский при Совете министров. Марфа Ивановна бейт ақтарынан, алта түгірік сукка маңнай атынан, онтан табаннан, тихағар ағаз грузовой массынанан аяннан Жакускай кораты болбуд. Бу үйе әтілі бетін күрдік 90 ұйға. Эдеркен Марфа корсун қодуот артыс болар баға саната энник аяннатан иттіға. Тынчы 905-2, тынчы 905 сыллардаққа Москва коракка консерваторияға үрдетінер курска үйренер. Бу манна кине Анна Горованы кытта бирге барбыттара. Педагогтарынан бастатын туран Марфа Ивановна Аттыр Чукардинаны, Иван Владимирович Крыжыны, Онна Таршилованы. Бир түгене маннык суряр. Преподавательлары сордах бербит. 9 арас народтар представительлері оларағыт бұ мен иннибер, онан бары бирти қоғану бәяғыт тылгытынан аған берінген. Мен бир өттібер Анна, онтын нөңі өттібер Узбек, таджик олаттыр олар бұттыра, чумпыран олардық бұтына Анна сібігінейді. Бұрасты Кавказтан ұраты төбебер питті соқ билеттер ағаятымда ден.
Аня, эн бырастыгын ах, онтон мин баллаан ихитере кохоммун ден баран сибигинэйэн сагалаатым. Бирден иккилен, үстен түөртен, биестен, Аням хык-хык ден онтон туттумакка күл-түкүл болла. Бир өттүгөр олар бутулаттырым айдары түстүлер. Ону педагогпыт замечание оңор бутурулаттар. Вот Марфа хочет как стихи счет 1, 2, 3, 4 прочесть ден үнсен бердилер. Педагог этте. Некоторые артисты во время выступления перед зрителем забывают текст от забывчивости или же от волнения, и тогда заменяют другими словами, не искажая содержание пьесы, ден артисттар үлелерин бир түгөнүн туханан үчөй баатык бахаран бербите. Онтан беге сахабыттыла Азия муктарынтылыгар майгынныр болан, ити олаттырым мегин подведи гыммыттары ден сурьяр Марфа Ивановна. Ветеринарная наука кандидата Николаев 1909 театральное искусство мастер ден урукку колхозный театр артыстарын туһунан ыстатыйытыгар манныктен сурьяр. Колхозный театр концертный программа тыгар наха үчүгей хордору толортура, эти хордорга жахталлар кырымпа курдук синнегез эрджон сөң колыстарын билигинде истергедылыбын. Оны теңе артистка Марфа Васильева көрөгөй курдук жырлас колаһын бүлүү жонун путтарын туппута ден суруйбут. Марфа Васильева олус жаны тыктыр, убастыр кейтенен болар композитор Гран Арамович Григорян. Гран Григорян ауған сылыгар ытыллыбыт ахты бечеригер кини этен турар. Гран Арамович ырыгыт быхытынан иккихин төрөтөн турар мегинден. Ол Марфа Ивановна үлетигер ырыхан кемнери көрсүбүтүгер артист ырыгыт жыңга ол бар сол Гран Григорян санатын көтөгөн сүрүн ороллорго туруортаран бейте догуоллан радиога касты ырыны суруттаран турардага эбит. Гран Арамович меха тухты сүнкен улахан үтүүнүң орбута мехаре болуду сахасире кини үтүүкеннях музыкатын истибите көрбүте ахан. Кини күн сириттен суық болбутугар тухты сөрдәган хомойон долгуян брастылар достулгар кыйын олорбатоғым ден ақтар Марфа Васильева. Марфа Ивановна Васильева саха асысыр үтүөлэх артыскатынатын 1905 сылла кылбыта 12 ырыта улахан пластинкага оғуллан тақсыбыттара Ленинградтағы всесоюзный студияға. Кини сүрін толорбут партиялара Чайковский Евгений Онегинигар Татьяна, Даргамышская Русалкатыгар Ольга, Марк Жорков Нюргун Батургар Аи Умсур удаган, Марк Жорков Онна Летинской Сыгый Кырынастыр операларыгар Сыгый Кырынастыр, Герман Комараков Эдуард Алексеев Песень Манчары оператыгар Намаяна, Джузеппе Верди Травиататыгар Анина. Оттон онна самай бейте астынар сөбүлүр партията Гран Григорян Локут онна нюргухунугар нюргухун. Бу этилибитин курдук ан бастакы нюргухун партиятын толорачуннан Марфа Ивановна Васильева болбута. Бу актыны берде бейтимел битер Петр Тимофеевич Иванов картыскаларын ырыларын кыха Валентина Ивановна Колодезникова. Түмелбит атыттан бу үтө жоммутугар барга макталбытын билдеребит.